خلکن باجار کوبان جیب چالاکیه که القاداشنا آزاد ایریشن هزن اولهیا گشتیین حکومت دمکیا سوریه یا سر تلعران و تلحاصل شرمزار کرن. چالاکیا شرمزار کرنه به بشتاربونا به دهان خلکن کوبانه به دقیقه ریزگرتن دست بکر. بشتر به ناوی گلی کوبانی عایشه افندی آخوی. عایشه افندی دا خفت ناخود گوت نجارا یکم کو گلی کرد جالی حکومت دمکی و تین اشکنجه کرن. حکومت دمکی به وان ایریشان دخوازه همی هولدان چاره سری آستنگ بگه. چالاکی به سلوگان جنجیان آزادی بداوی بو. روجاوای کردستان گل جزیره روجاوا هر وها نهاجی لقادا برخدان کوبانه نه ایریشن هوانه یگو لسر گل تلحاصل تلعران تنه کرن بطایبت ایریشن کو لسر وین اراده گل کرد تنه هدف گرتن دوان ایریشا ده جن تنه هدف گرتن تنه اساس گرتن ام دبیجن اف ایریشه گو تنه کرن دست درجایی گو لسر جنان تنه کرن ایریشنی نمرو واهینه نه انسانی نه جبا واتشتان ام دبیجن گرک پیشیوان ایریشان ورن گرتن و حساب جی ورن خواستن مادام گی ام دبیجن اندگراسیون که آزاد هلبته خواستن اندگراسیون که آشتیانه آرامی کو هر ما في هر جلكي هر كردكي هر عربكي وهر سريانكي هر نتوكيد في انتجراسيون ده بيرو نشكاندن وخشك وبإنسانيتي بمشانتن لما خابن جلك هيز بنافي تشكداري وبنافي حكومات وبنافي هر كسكي إيريشن هوانه دكن بطايبت جل كرد هدف دقرن شبابي أفن ناي قبول كرنه جيانه ده أفن ناي قبول كرنه قال كوبان يعني ام او بيرا كود هني تلعرني وام بيجن هاتي قوماندن لسري جنك كرد دايكا كمي كرد بطيبات هاتي قوماندن او بيرا كي دربي بيوان اخلاقنا دربي بيوان زاغون وام بيجن قانون ناونتوي و دنيا و امروي گشتين هجي سروي اساسي او كاسين كوبا كاران رادبن جبركو هدف گرتنا قال كرد ده 1011 دا وفردا دا حرتم جالي كاسن هنا ام بيجن فاشي شوفوني هنا عنصري يعني الايكو ايروجي قاشو ام بيجن اولا امن العام يا اولا كاريك وهي حكمات الدمكي او امنا كو رابيه بباريزي كو ام بيجن دي اراميك يجبو استقرارك يجبو تباي سوري تشبه وكو خايك دسا ودا كان به جانك اولا واستقرار جنب ليه ما خابن او كاسن كو وي بويري تشيدكن ودستك دكن او كسنا دربي بيوانن اخلاقنا ودربي بيوانن سورينا ودربي بيوانن امبيجن خلقي هرمنا جبويا كي او دي شخص دي كردا يعني ديكا كردا تفاهي كردان تمثيل لك مجان تمثيل لك وجنه كرجي هر كسانن و سمبولا ازاديه سمبولا برخدانه